sang le tlang sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain chibai le vek ule July ni som pariat pathian ni ania Myanmaram chung chanchin lang sar zual deuh kan thlir ho le anga atop thlengin min lo thlir sak le theu turin in za in kan som chewa channel min hlut sak tu in za chunga lom thu kan soi ngal boke paku khopuya sipai ten do tan soi le pek thaliam ta da ya tang to khan paku khopuya battalion somsari le pasari na te chuan kuye chi anti nine lin su an lo man to a criminal case zanga le pangana or tirin andop photo boka ti chuan nimin khan damdoi ina da anga yena om ta hiala tukin lama chuan covid-19 na wangin a boral ta ni in a chung te an hril le zai mai covid-19 na wanga boral tak nge ni an soi saka wanga boral ti po a chiang talova covid chuan laman nia wangin aruang po hi an pe kirerin om lo hle bok kuye chi hian fapa pakhat le fanu pakhat anei ani second region kata lama hian sipayan la rang view nia soi ni zantin mai hian silayan kap rireng maya nizan July ni som pasari zan po khan Sipai Terrorist te chu khochunga wakin silayan metpuak vak maya silai hi voi za chuang an kapang antia mi in an kap chenwal nia soi ni mi hringan ka hlum soi tur chu a omlo na a mi in andor an kongkate tivel an kap pop na sa hle ni in BBC chona soya hetianga bike ne na khopui chungan fana silayan ka hi cholkar khatlai atling to ni in mizima chona soibok sipai ho hian min lauro se ti in anin thosana sa hle ni ome second region suibu township huam chunga khon khwa nizandar somvel khan sipai terrorist an lut chiam mai boka bom te pon ti puaka silai voi som thum chuang zet an ka puak boka tukin kan ti mayang chu zandar khatvel khan khomi te zinga tlangwal kumsom ni chho vel mi palian kap hlum ni in khomi te chuan media lama an soi an ka hlum tak te hi sipai hlawatlan an ni mela chutia an tlan chu sipai ten an kap zui ni ngei turani an ka hlum te ruang hi mu lui kama an da a chanchin kan la khom lai kha chuan khomi pui te chuan an la langam ri mai lo ni in an soi boka media then khat chuan heng an ka hlum ruang te hi suibu lama an thon ni in an soi bok sipai terrorist te silai ka wanga hliam turan om ne soi ni bok July ni som pariat tukindar sari vel khan heng sipai terrorist te hian seikhun khwa bazaran dap chiam ni in an soya ti chuan dar riat vel khan khwa chua sanin tetu kholam panin an chuak ta ni in an soi seikhun khwa hi suibu atanga khothlang lam mel sari vel mongyua khopuya tanga mel somruk le pali vel hla nia thingtlang khwa in sang ni vel omna mi hring sing chuang omna khwa ani min kin lama in dona te nawa chuak nimin July ni som pasari chohnudar khat chhovel khan min kin township huam chunga piuso thi pol tele min kin PDF te anin dole ni in PDF lammi pakhat chuan DVB ne na asoya min kin lama piuso thi pol te chuan township huam chunga khothen khata lalan lo khot veya mi bu file tel mi rang ka chak thi an it zonga piang chu sakin suam mang ang main an lo khos ta thina hi PDF lam hian an 8 hei to lovaniang DVB lama report petuina soidan chuan anin do hun chung hi arei lem lova piusotri lammi pali an thia pakhatin hliam tuar bok PDF lamero thile hliam tuar an omlo ati phaya tung suwa USDP atanga thlantlin parliament member an kaplum kan video masa khan NLD atanga thlantlin parliament member an man thei lo awanga apa an ka hlum thu kan soya voina ero USDP lam an ka hlum thu seitur om vele kayin state phaya tung su khopuya July ni som pariat tukindar riat vel khan USDP party atanga an thlantlin MP u khan win chu tu ti hriat lo pol pakhatin an ka phlum amuna omte chuan voice of ni zet silayan met puak ni in an soya
chanchin kan la khom lai kha chuan u khainwe na ruang an endik vela police le an lam tang border guard force lam anom teu ni in an soyani Irrawaddy region Myeongdong Khopuya Osaka hotel chu July ni som pariat voin chomhadar som le chan vevel khana kang le chiam maya rumatama wangin du angin an thel mit thei lok lo nia soyani indangero akang kai lo hlova he kang mai hi engwanga chuak nge ni an la soi thei lo pu mo turan zong le maya niang chu tin July ni som pasari ni zandar som vel po khan Mandalay region Muku Khopuya Yipu venga sipain veng lalatan an ruat usan luin na ina boma puak le boka tual cher bom ni in bom hi pu ma changan lo mu to wangin thile hlemero an omlovani kukan sipai te le minong hlana sipai te indo na minong hlana sipai pasari an thi he thu hi are le deu ma se indo na mola thil thleng ani la an soi thailo wang le helai vela media thok tu ten an cover chak thailo wanga ngai mai la athange sian state marlam muse township huam chunga mungku khopuya kukan nam sipai te le sipai terrorist te chu July ni som pani zan khan darkar ni chung vel zet an loin kap chiam mai hinia suipi mi newsin voina aran soi chuak vele lol mayani anin dauna chuan sipai terrorist lam mi pasari an thia som pariat zetin hliaman tuar boka kukan nam sipai MNDAA lam mi pakhatin hliam tuar bok MNDAA hian ral thuaman chu sak nual nia soyani boka sipai terrorist te hi COVID-19 hluarna lama tanga kal an ni awangin kukan sipai te hian an mika hlumte omna hi an enjui du lok lova tun nai khan an va en kwal le chawa chuta chuan sipai terrorist lam ral thuam an valak sak nia soyania an tlan chiat san an vachar ni om takani KNU KNLA Brigade 1 le sipai terrorist te lam tang border guard force te po July ni som pasari ni zandar som vel khan an loin kap vele bok ni in tan luin khet news chuan soya anin ka na hi phaan township kongdan khuwa tanga hlavak lova ani KNLA lama tangin thian om lova sipai terrorist lammi pan in hliam na takan tuar ni ina soi voin July ni som pariat chun khan KIA le sipai terrorist anin kap le boka KIA Brigade 6 om na lam Sian State mar lam Muse Township na lung kholama sipai terrorist an lu awangin voin July ni som pariat chun lai vela tang khan tlaidar thum thleng vel KIA Brigade 6 Division 36 na le sipai terrorist lam Division 99 na te inkara indo na at chuak na sare hle ni chanchin chiang takariat la ni loma se kachin lam media te soidan chuan sipai terrorist lam chan a chezo khri ni in an soi ti khetet media chuna soi chhong ani ti hian mun tina indo na hi a om deu reng mai ani hi Sipai Council chuan mipui oxygen pe ka phal lo chhun zom zel North Okalapa Township damdoi in liana mitlom ngai te thil pe king kho matangin oxygen siam na khol lian an bun ta a chutia an bun fela tanga ni khat liam nu chuan Sipai Council lam chuan mipui te hne na oxygen pe kan phal lo ni om takin thila om le tlat mai khetet media chuan he thu hi soin July ni som pasari nizandar som khan sipai te chu an am tenen North Okalapa damdoi ina an duty tana damdoi ina eng motor ma kaltlangan phalto loti charity group lam chuan an soi ati oxygen khol pui liter somli bur sang thum pe chuak thei chu July ni som panga khan North Okalapa athlenga nemen pe khan an bun felani tun ma dewa tang khan North Okalapa damdoi ina hian dam lo dang an pom thei meu to lo thu an lo soi ve to hrim hrima hetia lir theilu tiran khap bur hi oxygen khol an bun fel nuin ania chuwangin thil dang chiang tak soi tur om si lova mipui hne na oxygen pe kan phal lo wang ani deuh ber ome ti in charity group pakhata thok mingtar lan lo chuan soyani Myanmar ma mi hring makta doi som atanga som panga inkar vel COVID-19 na wangin an thi mai thei
Myanmar ma hian mi hring mak ta doi som nga le panga chuang khet anoma heng te zinga mun thuma thena mun khat loi deuh tho mak ta doi soma tanga som panga inkar vel hi chu COVID-19 awangin an thi mai theini in Asia Times chuan a soya a soidan chuan thrisel na lama mithiam tak tak te po ronin Myanmar ina aboi pui mek Delta variant COVID-19 an ma chon dan azota chung mithiam tak tak te thlir dan la kho matanga hetia soi thei he ni ti Asia Times a he thuziak tu chuan atar langani a soizel dan chuan Myanmar mi hring makta doi somnga le panga zinga aza ve hok makta doi som ni chuang hi chuan tunang zela covid an ma chon chuan hrian kai ngei don ni in a soya alpha emo delta emo an kai ngei in ringani ti chuan COVID-19 third wave a zo meu chuan Myanmar mi hring makta doi soma tanga som panga inkar hi chu an claim huk mai thei ti in Asia Times a hian article ziak tu chuan thuron tho ve ni hetianga mi hring nun na suat ani theina tur chan po thil dang ni lovin Myanmar ma hrisel na lama in en kol da na tlak chet drup awang te Sipai Council malak dan chelu tukle silai manga mi pui oxygen mamo ngoi te andan zel wang te anti du da awanga CDM malak na awang te Sipai thu nei na pai khatura demonstration an lakal pui zel wang te ani ber thu a soilang boka Asia Times sa he article ziak tu hi Myanmaram chanchin kum somthum le pakwa lai lo zir rep to Myanmar Politics chungchanga le khabu te po lo ziak hial to Mary P. Kalahan ania tuna hian Washington University Henry M. Jackson Sikula International Relations lama assistant professor thokme kania mithiam tak chu ni hi tunma sang ni le som panga atanga sang ni le som ni kumruk chung zet kha renguna alo chetla to boka in than boruak le politics lama te economy le ram chung remna zon na konga te po advisor angin alo om fo to boka ni chuwangin hetia Myanmar chanchin threchiang tuin tuna Myanmar in COVID-19 ma chon da na tanga thil om thei a soi hi a oi om tiu teu viu maya maro chu lelama chuan atu te po an trantlana thiam taka an ma chon chuan hetianga an lo thlir lok ang em he chuan om lo bokanga tuna thilom da na tangin nakina thilan ton thei a soi ani bera Myanmar mi puiten film khurna an man thei chuan invaw khan na thatak aning chu hetianga namen lova an boi le tak thutawang hian NLD point COVID vaccine lama boi pui ve ngal thu an website lama anda nizana kan news update a khan kan soi thuak to a NLD lampo hian Myanmaram chunga COVID thlipui tle me kara vaccine pek dan turan boi pui ve ngal rum ti an soya tlangram ethnic nam rang te pol ho rang te ne na tho ho an tum thu voin July ni som paret khan an soyani kan video masalama khan Tom Andrew sa thu soi Myanmar mi puite hian Sipai Council chunga rin na an nga lo thu a soi kha ama chau ni lovin khovela mi hring Myanmar ma om ti hretu te chuan thilom dan an traffic in rin om he thu hi an mani Sipai Council lampoin anen reve tho turna a za na an nei lo rima poyan ti lo ani maya voin khan DVB news chuan news ni ve si dik si nui ti za box si za thak box si aron tar langa chu thil dang ni lovin Sipai Council chuan COVID vaccine leina tur vehbur lo khon ve ni oma an mani en kol chanchin bu lampoin an soya an soidan chuan July ni som pani atanga ni som paruk nimin pia thleng ninga chung khan Myanmaram puma Sipai Council lamin an man tur COVID vaccine leina na mi pui tholom tling khom chu Myanmar poisa in cheng noi khat chia ani ome ro pui lo ve det khop mai chu po chu sek phiu khopuya nu pakhatina pek nia soyani he hian thil tam tak angai tu tir cheu kan ringa kanan soi lang kherani mi puin Sipai Council an thlop lo zia alan fia na ani rualin an mani Sipai Council lama tangin tu man suman done chuang mia lo tinania thil mak tak chuni hi ole tun tuma kan update thei voin chanchin langsar zual chu khati khat nile phot mai sela kan news atop thlenga min lo thlir sak thina wangin
in za chunga lom thu kan soye